Ia, I le awa tele ma le whaaloalo e te tawai. Whaatalo whai mo whaawhiloa. Ia, mau wholofa fo I lau whionga le moana. Mo langi le Lani Jackson o le tamaitai. Na ia maua le whailonga. Ia, ma le whaaloalo mawalunga le whionga. I le tupu o Peletania. Ma le whaulu fo I lea o malo e 5 leono o le taupulenga Peletania. Lana whionga I lea lori. Alai moana mo langi le Lani Jackson. A whio mai I le tāpolo kalame o le tano awa e te maua I le sao. Malo le soifua manuia. Ia, malo rava wha malo fo ia. Sa sia fo ia tu fo I le whionga wā fo I le. Whatalo wha mai le nei. Awa uli ia po le whiafi fo I. Ina I Nisila mes fo I Samoa ni. Ia whaftai atu fo I lava I le wala au lia. Me whatatala no ai fo I le award fo ia po le whailonga na maua. Ia, tatu whatalo wha malo uma ia e mai se fo I olma malu o le atunu olo o mai moa ma whanongo mai ia po whafonga mai fo I le polkalami. No polkalami malosi. Talo whai. Malo lava whaftai fo mo le talia ino le whaatala ulatu. Awa e le lau maua ni awanoa le lei whapenei e whapena fo I ona wha pale ina ai nisi o le tātou atunuu e maise o tau le I tūpau tinamata mai tai. O le asa la ngona I ate, o tusa o lau na tāwha ioi lea, ma lea fo I whaaloalo mawalunga mai le tupu o King Salesa. Whaapitoa lava I lau tautua e ala atu le soifua maloloina e maise o sta mai tai tausi mai pasi se sao noa e whaamatala se la ngona na I ate oe ina watu lai mai lea whaamlianga. Ia whaftai lava la bea. Atonu o se e te tau pe ona se le ilo pe o le whaasa o le upu pe e te tau la wana whaasa o foia. Sawa oi. O le ngaluengas. O le ngaluengas o ngalue ai ia ailunga e to tele ia pe lava na o woma na yo ainga. Sila fia wa tol tau sanga talona o whainga luenga I Samoa ai o tele I saulau te ngalue wha tau soifua e mantua fo I wasui le upule o le ele o tue tau si mai o tau soifua. Tau soifua. E ngalue o tele I saulau te ngalue le tau soifua ano o sau o te whainga luenga I lalo le hai komsina Pertania e ngalue la le whaatau tonu I le o ngaluenga sai patino tonu lava ma le vaenga sa tapena ina fo ia le malanga mai a le delegation mai malo tele Pertania e to a valu la ma to sai le team le na fa tu la I le taimi tonu le na a maton tapena I le fono ina ia patino tonu ma le tapena ina fo ile o services ia po au nanga faltan ma loena no foi ia au nanga fo ile ai me se fo ila ole sosoani le I visits officer ia po vainga tonu le faton wina ia ma faatatia ina ia por kalame o feo inga ale a mai sete ia sa de sama Camila tulo fo ia la fasino manga mala suafa ia ai me se fo ila o le palemia ia wa e to afa ia tai fo ia le ale malo tele Britannia sa awai melifono ia o Their Majesties King Charles ma Queen Camilla ia o le UK Prime Minister ia o le Foreign Secretary ia ma le Minister le patino tonu le Commonwealth ale palemia le UK ia mana isi lava tangata sa awai melifono tanga o la ngaluenga la na fai le ana maua le whailonga le o le operations officer within the JOCOM team le British High Commission ai eta ua foila ia le au ina le wa ma learnings fo ia MSF fo io telele I loa ma le poto na maua mai le whaatau soifua ia sa wha o ngai fo I le ngaluenga le
Malo, talo fai. Nei te ua, nei te ua whapea o sa nurse, po sa to soi fuar tupu ele ai sa o mai la. Leila le rau mana yo tatala no foi. O te popole, o le tatala no anga tatala no fa sama noa. Ona o ta ua e o ta so tanga. Yo o le teine o foto o Samoa, o le tupu anga le na o sa foto. Ona rata ngata, ma siu tinata le fai. Ai, o lona winga la. O le administration la le sa ngalue ai, a ese mai lava i yo lava to mai fa ala soifua malolo ina. Lea na lai o na matua i ta oto le lei, nono winga, so se mea iai le tupu ma le masiofo e te tau na matua whaatu langa le lei, le taimi, ia sao o ta ngata e te tau na iai, o mea uma e le te tau o na iai se mea masepu le vā lea i lau fio. Ana moana. Ia, so o le team sa o iai a wai sa iai lava ia leads ia po tai o vaenga ia e wha. Sa e whaila tama tai sa ia tai ina le wha po kalameina o le asiasi o le state visit ia po asiasi nga ai pelan e sa ungoa. Ia o le pe o le mena sa ulang ina isi tama tai le ia me se pa o le si vaenga. Ile au ia e tele lava tangata sa whainga duenga ai ile whape fo ile wa o le ngaduenga e whaisi tele o le ngaduenga ia pion e sau noa e sa tu taimi uma ia whiwa inga ia o whiarme e yeita avale o whiarme u yeita ngata e me tutu waita ngata ai tu o whia tangata e tuto ia e pela o sila whia whai o tatu tangata o tatu wai e sa mua tari maa lo ile sa ia ala nai ia nai whetuunga inga fo ilea ona o le nau o tātou tangata ia o tātou a ia. Ina ia i loa i le tupu ma ia whaali ia tātou. Ia tātou tū fo i maanga whaasama. Ia oi. Ia whetuunga inga voi. Ia, whawhela a le moana. E whainga tātou, ia. Whawhela le tūlanga fo ile o le taunu o to le tupu ma wale no matamatu. Whaise o aka ke le o le whaatalofo i tamaiti, o le fusi mai i tamaiti, e o i tinama tamaitai, o le pao i o le kisi arisi kingi mō kaanga i le ala whau le kupu. Did you allow that to happen, or? I think o le mena sa te lea I lava le whaatatanonga whai matape na ina ma le vaenga la ia sa ngafa ma le ma pora kosa a Peotania ia wa utu ai ngā mea nā ia o nunga lava le ava whatawhata ma le ma le whaaloala a wa e pei le ma whai o na whai fo I sesi I le tātou a fo ni a o le malo po le tupua I lava I le vāho I le tausi ai o le mela na sa tele ia tala noanga fo I matape nanga ona e le ma whai Ele ma fai no tau fia o tangata ai ele whaatara noanga po le whono tanga sa whaia fo I male baenga le patina tono le pui ngor sanga le mu o le tupu o la fionga ele mea la le fo ile le po lenga ine te iwa mo te uwa Britania o le mo fo I te ulo lofi e tangata ile ia la wawa ia tala sa whai ai e nau tatu tangata ai fefe fo I tatu tangata I le sala le nu fefe fo I awa le lo pe muli ma leo awa fo I mai ai ia lo tamapo lo tina ia o pea fese mea fo I le tau valea ai ia lo wa inga o oi e so le fe au ta wala na fo le sa mo moli pole lava e ia lava le va ma le fa alo tatu tangata e tau e pui ai ia le sa tanga ia o le ovalava o fia o le ovalava o fia tatu asa tausi lava le vaman ma diela ma whaaloalo ia whaftai fo I le tuu avanoa I o tātou tangata meise lava fo I tamaiti tinama tamaitai they were so overwhelmed with excitement e fia papai atu ma fia ale mea fe o te matua I o wafo ai I le tuu maleanga fo I le tupu mal masiofo wa tu wa la mamalu I lunga ai o maia I lalo
ma pei wa sava vali whaatasi ma tangata, ma pai atu I tangata, ma lato, ma lai loa, ma la sila fialo lato langa. Ai pei wa wha maulalo I lea I tu, ona o tū maanga, foi ma winga o tangata Samoa. O lala taimi e te ala usu o le tai au, e te tauna e iai o I au tafa o le mea, e le tupu man masiofu. Yeah. If it's a tala, o ma ua to a farmer to le operations sa le vai aso a to le o le chako. Na le officer, ma te le feo ai tu sa pe o ma to le tono le officer. E support tu sanga ta ye feo ya. Ia te aulava la ia, ele iai ma so o manatu e o te felo ai tu. Awa o la ngaluenga ia, o la ngaluenga o le operations ele whapea e ye seava no vele mo te o I tuan. Ia is foi taimi e tapa, mai se akta vale ia o ma uala mas tama I taile sa ma te o luma te o ia o mea vele le wa ye ka vale a wale se ka vale piki mai le e ma moli fea a. Ia o le taimi le pole ala vale mea te mwaina ta whaia ia ina ia mawhai ona wha ngai oi po kalame ma whio ai tangata o loo e pio ngā ua newspaper tangata tā ua tele atu ngai lo tātou. So it's trying to do the logistics for ilea ina ia minoi uma tangata ma. Ia e to a whaala wala ma tau sa le ofisa na whaafoia le. So ina ua whai maila I ele wanoa e mita I le tupua. Ia sa I was excited. Fia with the fact that finally ole o tu mai sava no wa sa fa pela umalva ya so na ole. Laptop ma le potule ole e fa sanga. Talo fai. Malo. A matsal ma tonga ruenga po le afa lima anga eleono fole siakita avale e ma make sure ole e lava ia malolonga ata avale. Ia na fa aluleo o fa solonga po ie. Ina ia o ia ata vale I mea piki mai ai ma lo ma. Me ka pena. O lona winga la ala I moana o mea uma sa nga I ele tupu ele ngata I afo I wala aulia e o lava ele teimina whai ei me whai fo le lona whai ele papa o na swafa I nu o pe o mo taa ma si umu o I le ofisa lea coordinator matuai mea ina ia sao le taimi ma sao ia whaalolonga e whai ma le ma mea ia iai le saonga le mu o le tupu ma a wea tangata ia la tau te malanga whaatasi mai ia. So for mātou lava ia sa whiangai mātou ma le team lea le UK po le po Britannia a o isi ole ngayoinga le na sa fete mata ofisa ai le se ma ua ngaluenga pos ma ua fe out to low for anga I ngayoinga isi e me se dal ma lo sa mo a ele ai ele mata we e va nga na o lo ye la Britannia a mātou la ia patino tonu lava le participation ia pole awai po whanga salonga po kalamea al malo telepertani. Ai ole operation le ia isi tangata uma sa awai pe o leo. Ia ai mai se ole medical team ia mai si tangata sa awai tono le pokalami. O vangala na sa I guess na manage mai e la to itu taito tasi Ni te wei whapea o auleanga running a korpo kalame ele. Ele o fifia ne lo va tu o le team lava la ia Peloton ia to fa lava le sa concentrate ai o to e sel tau e o la I no fuanga ia to fa ia le tupu male mai la to ia mai Peloton ia o le so tanga ia I vaenga le. Ia ole vaenga la na ia sa mainly wasao mai a foi la to ia ma la to team Ia so ta inga la sa whaonga o lunga o le telefoni ia ai mai se foi o lunga o le WhatsApp pe o groups nga sa whaonga o mātou la le kong operations sa whiangai ma le whia vea ina ia ai mai se au le lead up la le sa tele o le singa benga sa o involve ai o le
painga leo o le tapenaina leo le dina a po le King's Dinner le sa whaiwa pe Luisa. E le o aula sa lead fo ia wa sa supportinga ia le whianga ia ma le tapenaina fo i leo o le dina. A tapena la le dina. dina. I le vale o... Ia. Ia. A tapena la le dina e ia so role play i le content o le mafutanga ato mo le tau mafutanga ato le la fai o e vala ulia ma e o le ai tono le mauta le temida. Le ai. O le vaenga na sao mai sa o ale o le mel na sa mai sa o la vale tima le tupu mai Britannia fai a o le vaenga sa o involve ai o le tapena ina leo o cultural items sa fa o nga i tono o le dina ai me se fo i tele lo pena e tanga i le la e yo le tupu le sa fai le sa e lona la e le na fai le aso mua ia le ata hoi le le printing le sa fai mai le faka sa School of Fine Arts ia o le silanga luenga na sa o lidai o le tau mawhainga o tu whaatasi o nai tu siata po ia sa moa ia ai mai se o le tapena ina o items ia wa pe ona ele a tono o ieni ata i lunga le internet ia meo centerpieces fo ia sa tau mwhai whaanga ia items sa moa e sa tapena ila le siapo ma le tānoa ia mai se o le lau le sa tu uai bunga le meisa le Commonwealth o ngā wenga lana sa o pina o tele iai na o lidai o le tapena ina o mea na ina ia maua le ia le anganga fo le maata mai iai ia le culture ma le story sa moa ma dia lava o la se lua tala ma le tupu sa fai la sa na tala i lau fionga le moana. Do you remember what he said? I think ole tai ole na macho woi tua fapea itaia na osina no lulu awa a savali maile le tupuanga ilana savali lao ese wa pe ole tala ia pe na tala no mo fa ia protocols ia wa ole tala na fa mai ia ma ko le o e wave off o ngala le ka ika fa samo ia ngar karukalo fa pe ngai ai anga ia ai savali fo anga i savali ai tau no tu ai vala au mai le disio ingoa pe to valu ia pe to se fulu ma to step forward ma to watu lo ai fa matala mai fa mai o le fai le private audience ma le tupu ma dilo ia lo foi la ia manatu ia fa pe o i longo winga le la sa we address mai mama ho ia ko se fulu lua ia pe ia avatu mato ilalo su maile sunga le faulu fo ile lana household ia malana private secretary fai mai fatu mato le lainga fai mai ia a to anga it's tonu o it's tauna mo e kurtsi ia le fo le fa pa langi le pe pentlo tu di tasi ia a fa pele fai na kurtsi ia na da wa lo o fa kulo oi longo winga e mo ke o mai kong a mai oile ai e vala outside tasi mai o to o fa pelo le time le oile la longo winga o le la kau ka like o le la fai ma kala ya vala o mai lolo o ngo la tolo tono le potu ma lulu ao ma Camila patalo falava na fisi mai le pe o le ala o plan o le nei tau sanga o fa tura ai o le la fo e macho motu e fa mela ele po fela le motu da fa le sa va ele motu o te sa wai fa mai e then he wished me all the best ma fa mai fo mo mo mela fa tai le inga luenga sa fa ai sa fia ngai awar sa pena ino le visit e tu mai lo mala o pusala Oi nana o pusa foi lunga se o titilo tu ino pusa le lunga la pusa
Life up there, and then he, wished me all the best and lot jala safaye yaman wielo malanga for too, yeah, and wished him good health. How did you feel being around such people with great magnitude of glory and majesty and praise? Sau whaalungona, fo lele pēr. O lea tila ngona, o ta ngata nei e tūlanga ese o lātu mamalu ma o lātu tūlanga i laulangi. I think, yeah, it was a great privilege. And, it was a great privilege to be in this space. I think it tōtire lawa ia o ia ma ko ika ia ngokas ko la mai sava ile ia iso tama natu whapeita ai lunga ai a se lunga o te malanga I o I Pertani ia pato ma was ever. But it changed I for ilaka perspective o ile ilata fiangai matangata the ese o le fiangai. But ia te aulava ia ia lava tata mamalu ole awala I whailoa I tata mamalu. And the importance that we place on people ia ile whailoa inga vo imali tupu he's such a humble man. The way that we discussed ole very down to earth le ma ile kalangawanga fo ile le kaimisa mitai. But I've learned a lot. Te leo ta le sona na maua mai me tausanga. Te le ia me voia ia ka ke loa me le kaunga whaia o me te tawana whai. But for me, it was very exciting and a great privilege that I was in that place at that place at this time of my life. Yeah. Absolutely. Did you ever have a little conversation with the Queen? She was very saya le taimile na pawa fo lang tala sa mai ole all the best le plana. Ai le itele sana tala ole tupulava sa leading le conversation for le taimi saya. What have you learned? But they are very reserved, revered people for wa masani lato I lato culture ma le tuainga winga ya mioa ima ma le tautala ma le savali ma me umfapena. But to walk among king and a queen, that the thought of your mother ever crossed your mind and thinking and wishing that she was around? I think, I think le time ya to asa o malue I me se fo ole vaya solea e la val fesili volel back of my mind to what would my mom do ole me lo tina fai le time ne ya pe eu le sia fesili voile ole makani mikaro ki nga pe o ki nga ro ki nga o pe le fale isa u action voile sa fine. And I think on the day I thought of both my parents. Lotama was a proud royalist. Lotama sa maliwa like titi but lotamina na malanga choi fo ia ite wati tau sanga na la choi ite wati sa mo ai fa o isa vai cha lima o tau sang na tapena lotama le me vale se Sylvia voit me a welcome sign for le tutui awa na tapena lotama tina le sign nga I lunga le awala I welcome mai. So I actually thought of both of them. Le Maua Yolaka Award from the country of my father's birth, and then my mother for bringing this Kamaloa to Savaya. So it was a very powerful and a very coming home time for me. O ai o lo vavai nei le pisinisi ma le sa
I savai e le to ina ma leo le matua. Ia ua se fululua e nei tausanga ele o toe whaia le pisinisi. Ia atonu ua matutua lava ma achieve ia o onga fo ia mau ese mai ia ona move mai lo leo lo tina e whailanga advocacy pe ona sila fia te lela na population advocacy sa ia represent ia interest o tangata toa tele ia me se fo i ole ole interest ma ai atau tangata toa tele sa ia sa fia ngai fo i male sanko male Red Cross which o mea sa nau ia whaina ia atina ia tangata grassroots level up ia me se fo ananga luenga fo ia e toe whawhanu wai ia le siapo ia me se wana ngaruenga toe whataua ina ima ma si ia ili tūlanga o le anga no so poi au se furulua tau sanga talu ona tapunia ai olo o talia lava ia a inga vai mau olo o sue atu ia ni no fuanga i malolo ai me se pēo tu whalawe a inga ia me whapena malolo whatai I ngā ruenga le lei, ma tautua le lei o lo whātino e atangia mai ai. It's a reflection of your mum and dad's hard work I le telo tausanga ma atina e le lei sa whai. A mese o le lalanga ina fo I leo meo vavau o le atunu. I sa vai ma tilo atu I ai le laloranga. Ia ele ma whai o na ngalo. Ia mai e manatua e vole lu atu le na Prince Edward na lai o na whaule. Le malai la kapi le na ma fa ngoi nai I le tatou motu tele I sa la fai ia le malai na ta ua le na ua fai I lava ma ta alonga ma fo I ma meo la kapi ma tournament I tausanga uma ia o le ala le fa moenga mo le lumana I la ufionga ale moana ia wa ole contractor sao ia tasi tau sang ia timing nei o lewa tau sa ili pole ale si mga luenga pe no fo sa moa ia pe toi fo ia tui New Zealand ona tau sanga nei sa tu ua la ufa nau tu lo lava I nai New Zealand ona o la tu wa o nga fo na tu nga luenga ai o malanga mai sa moa wana nga luenga ia o le lau fa ia se I tau sa ili po feo le mawai le ngaluenga le tau sanga fo ala sau fai lau sanga luenga na radio Samoa ia sau ai o le lau lava tanga I ma le sila I Samoa ma tina e sa fai e na yo matua e yaise a vando e mawhai e ona toi fo I atu ma toi lalanga pe ua comfortable te lele no ia te lele lava no e toi fai ai ia ai penga ta ona o lau fo I fa nau o ai fai fo I ole nau ia ai e te sau fo ia ona o fai fa mo se au se fa nau malato mana ia ai o le semina ia pe an sila fia voilea e sau no mai ai mo ai le lo nga luenga ho le tsa soi fo lo ye la vale nga ho le ye sanga luenga e toi malue e tono le matanga luenga e po se si po se nga luenga po ye sanga luenga po ye ma faiona o toi sosoani ai fo I le house I New Zealand po nei o I Samoa po I nei Samoa o yo le nai te Samoa o le te whapea ai ua e mua taunu mai nei Samoa o I nisi o lo o tausia le ainga ma wawa ai pea ma tilo e mea tōtino ma mea sa ngā luel to ino ma lomtua ia foi le sa mention ako earlier o la wai sa va o la le sa va ia to le for Chris ia to le for talo fai alo fa tu ia pea ma o le avanoa ia fo I feilwa ia ia manatu ono le tātaimi ai o te whaaftai atu I le taimi wa whaavanoa mai ia mai se fo I o le ngā ruenga sa whaatino mo le tupu ma le masiofo ia mai se o I lātou na malanga mai I Peletania lava ia
lea sa whai lo sao, a tonu o le a manatua pea na services, ia e mai sei fo ia lo tupuanga, o na i o mātua, ma lo lātou sao fo i le malo sa moa ma lo nā tinae. Ia e mai se lava fo i tu risi ma whaletali malo, ma tangata mai mo atu i sa moa. Te le sao na i o mātua, e mai se o tau. Ia, la whatu le nei a vanoa, whamanuia mai ai lau whanau, ma se i halo mai tamoiti. E whaftai lawa. Whaftai lawa mo lea vanoa. Ia sa whainei ala utala ia manu lei pei lawa wata matamuli e tata sau e tala noa atu. Ia ona atu no tātou lawa whasa moa ele i lawa le tuli ona ia vai ine iwa. Ma sani e te au e ka tal no whasam noa. Ia e whawhetai lawa mo lea vanoa. Ia mo le atu fo ile whamalu ia e mese nene i sasisenga ngana le taingisa tatala noa ai ia ma whamalia tupe awhai o le anganga lawa ia ina ia maua le whiau tā ua ia e mese fo i mamoli atu fo i oni tali e mese oni la ngona nga luenga sa whianga iai ia e whawhetai lawa i o wā inga fo i e mese o uo sa tap i mai awale whai o nga luenga. Ai mese fo yo aka prayer warriors to tele nei yo tangata matu fo yesa talo mai ia ai ole nganga la fia mai le chako ia sa macho ia ile taimina ma ole singa nganga sa macho ia on malava le fai le chupu man masio pe ye se relief fo le no lift off le va le se me o sa chupu so a tono hulele kake emotional la ya le talo fa sorry yeah it's okay ele ta uole noft talo ha felo ele vai asolia ale kake lo ale ko akele o nei tangata matua ai mese fo ia o fatfeto longa no fo tapo ia ma talosia o tapena so when what to take off ma lift off ma ia ia valele fo ia apertania lava ia pe se talo lele o fo lele na mawelo tolo so me solo tanga after i talo sanga mo lia le aise fala vela na chupu le aise la matia o se ola le taimina vale I think that was the greatest learning for me. Never mind sa o felo never mind o felo ile queen but that was the greatest emotion for me was knowing that ole tat savali tsautala tatu a olo talo siam tsapua iale ngaruenga sa fai so mo tangata umalawa sa tsapua imatsalo. Thank you from the bottom of my heart. Nga ole uplifting for yung ngaruenga sa fai atong tele fetawi atong tele feluai but salang ona lava iale le mana o talo sangam tsapua inga sa fai le nava yaso ia ai mai se lava yaso sa fai ngai ngai tai lava leo koe kangi wa umaka talo fa I could feel your spirit and feel how you feel and felt that day because it only sank in fatu a ngoto I fai lo fatu ina wo e se tangata ta ua ia I alative sili I lo fatu va amfapea oi I tanei na au mai ele whaatu tuanga I nei tangata e lau I loa le lalolangi I o lato mamalu matulanga mawa le lunga a o lea o le auto wha mawai na o na while lei e se atua pe e tafi e se atu se me lo fata I lo fatu a pe o se avenga mamafa ina nei I se lau tu se lau tautala ai sa tatalo le tunu umo oi ia o melea mātou te tapua I to fo I ma ai yuli o tau whaiva.
malilei loa, you know, the very the sensitive of how to handle such people and around them. Awa e te tau na matua whaatulanga uma mea talo whai. Yeah, well, the best wishes for you and the children and your future endeavors. Po whea ngā i ai ale. Le angi le matangi mo le lumanai ia manisi fo ia tina e le lei. Ai ia manuia tele le sapati mo o tau ina. Alofa atu ia tole for Chris. Ia manai o uso fo i olo whai peo ma mātou whi loa i nei. I ngā luenga. Ia mawhono tanga, ma mea lava le atunu o whai. Ia manuia le fiafi. Manuia fo i o whaiwa. Ia ma fuafuanga o le toi fo i mai. Ia ma le toi whai whale leilo le whalitani malo o le toi ina malo le matua. Aftai lava, ia manuia fo i fuafuanga le fiafi. Atone i se taimi e whelo ai ai. Ai via Christmas, ia manuia Christmas. Mana i tele ana e vave sau le vai aso lea. Wal vai aso lea. O le aso lulu, mo lo si le fia. O le ua longo mai, o le apasia ai i le pale mene le whaitaunga lono toru, o le tātou sitseni, o te ngata Samoa. Ioi. Yeah, o te talo fo ina, te mamtina matutua. Yeah, everybody's excited to go down and listen to the third and final reading of the bill and the royal assent, and become a piece of legislation more le atunuu o New Zealand. Ia ma le talo whaasol pito Samoa. Ia ai manuia tele nei fiafi. Ia manuia fufuanga, ia soifua. Whaasifua.